Orubaare rwire kumara eshaaha narusigire rwacocereza amahika g'ebicoori, ebihimba, omwani, entuukye, amatungo hamwe n'ebindi. Omuri bwahise Mpongo, Kisoro Zone hamwe na Makindi omu tawuni kanso ya Ntunda omu disitulikiti ya Kyankwanzi. Zendi n'abaana bangi babitirivu nga w'omumbona saadino era tuli mu maziga butiene bwahise wetuba mu maziga duuma yatuwaaku ffe twali tulimye n'omuti tutegeera ku nti oba twalima ebintu byonna byakunkumuka byonna omuzira gwatukuba okuva essaawa 10 amabaale gatuuka paka ssaawa 12 nga gakaali ku luya gagemye bugeme. Ettaka tupangise buli kamu twalabi n'ekintu n'olwekyo mu kulima kuno kwaife ekizo kye tufuni omuzigo gwe tukubye gwatusa mu mbeera embi lubeegalikirivu n'okusomesa abaana era tulokoza okutusomesa abaana esansaine tulina abaana twenda okusomesa abaana ekyokulya n'ekyokutamuntamu tuzira kale buti bana tulisaba gavumenti etuyambe etulumuukirire wetatulumuukira kuno tuze tutwala abaana tulukubya gavumenti eri kulizaanyino yena obuzibu bwaife etuyirukire mu kizibu kino itose mu kitundu kyaife kyetuli ng'abatuuze. Amos Kyampire hamwe na Martin Garano chairman wa bwahise bagamba ngo abantu bakeguza sente okuhinga bitu ngo ekyo kigwerereze kibashikireho cyabasiga bari abo kwera mu nkomo. Tusaba obuyambi obubona nga abakulunganze bwesabye nga chairman wanu bwahise nsabye n'obuwembeefu mutudukirire era mutamalana ku nyingi nga timutuse ku kitundu kyokka kyatushashire n'omwani ogwabirwanire niko kunkumuka gwahwabiti embuzi ziri mu kibiro zono zafwe abana mwe yali eshomero nabo ninjira bakesheka n'omushuga abantu kyonka by'ukuri tune by'ukuri byona. Abebembeza bari mu Vanansi Otaro chairman wa NRM hamwe na Jackson Mawete batera omuranga ofisi y'enganzi y'ihanga hamwe na ofisi y'ebigwererezi okwirukanjirira abatuura aba kuva ku mutera gwa meya district chairperson district council area MP twakubira omuranga bajje batuwa obuyambi ku bantu abantu bafwa tebana kyakulya abasinga ku bo balina abaana mu masomero so tusaba nti gavumenti eveeyo. Gavumenti hamwe n'abari kutebereza obwire batwire nibarabara abantu kwerinda enjura y'omuyaga hamwe n'orubaare obu bari kurabira omu kubyara emiti. Gasha kwa Ambrose Nwagaba Katsoto.